Kubli pi baru pi pajba, te minta kasih don ka guru, te minta don jarloi iswa manga imoy bat iba belum. Te minta kasih ngamut bantu tip sipi ka bakong sam tam ka juki iwi ka baro. Te nada minta kasih ni sedang bandino ika ya ka nika tiket lucky draw. Te lada pi ko ban tiket nika tiket lucky draw pila ban tiket offline, pila ban tiket online ro kalong. Te ban pelek kaya kani kalau kidro an pelek kaya kan nyok tarik September. Bat hakate kan si rukan don kadang ki competition. Te kandon ka semi final par ka final. Hakaju ko. Te nada ko ban tip ke jing tip ke babli kira ban kontak di number bat isa dan di jing pentik ke ki ba company shu na iba belong. Te kador jong kalau kidro kan long san putingka bat ya ka price ka bading kong kalong ai saupujar bat baar kan long spojar bat balai kalong sanajar. Bat ngaong epi kipat ba lada pidon kamuan ban tit egini kili kidro te sngoba ban pinfun egini kilumbar ki bangla da bu ki mobile nama teng lada pi kili ha ki comment kamut janjar mangi ban reply dane teng tada kamdan kan net teng janjar panin pek te ngiru bun kam te nin aisa khnyak ka jing petit na iswama Na kalian jangan perlak kemudian isu bandang batai kambania nama katu kesin bang nila adap ya tu EP sekarang ke dancing petition di hakani kapon nasi tu EP ba ya ke dancing petition ye kitu ki bala adap siu ke bayrum bat kitu ki bala adap send ki video nila bu apa YouTube tang bas tang ban public de kapor ban penkut ye kitu ki bawan room ya katu ke dancing petition ni klambu damang di subu bagi pidiang tang sis pangut de snop ha banelek kerki kena bak ni ban room. Kalian jangan ngambil kerja siu dengan saya pi pajak nama ba kila ada saya lupini mah dengan siung tangkawai ba ya kini slip jangan lagi draw ba kila ada kit ngin satap hakan ya kabrat kan saya lihat ba warna lihat te kiba tit ya kan slip kawai ngin ai unong tit kawai ngin bat mangi te kino kiba kit ya kana ga slim laki dra pilaban ai ga kerteng ka jagasa bat number phone mar khna ba ni laban ni kamsuk ban pertibia pi da ba don mana ba yo ya kana ga laki dra. Bye.